Imaynaya munasqa hermano, hermana, allin hamusqa kaychik, kay lección de escuela sabática quechua parlaypi. Napaygamuygichis pikunachus uyarimuygichis, qhawamuygichis kay programacionta. Noqaygu invitaspa kaygu sapawnigichikta, qillqamunaygichikta kay comentarios urapi, mayqan kasa mañakuyniyki. Ichapis noqaygu yanapaykuman chay oracionwan munasqa wawqimasi. Hinata yuyarichin munaygu imaynatataq kay quilla parlaspa kasanchik kay libro de Marcos manta. Señor ninchik rikuchiwanchik ichari imastachus pay ruwarqa Jesucristo ministerio kay hallp'api pay hamuqtin. Entonces noqanchik qallarispa kana kay lección número 3 wan. Maypi niwanchik controversias, wasanchaykunas ichari parlaykunas Jesucristo contrampi parlar sarqangu pikunachus karqangu fariseos judíos maychus nisqa paykunaqa sumaq yachaykunas ichari sumaq yachayniyuq karqangu Bibliamanta. Sin embargo, munasqa hermano, hermana, kaypi reparaspa kanchik imaynata Jesucristo ruwasarqa milagrusta, evangelio predicasarqa, pero paykunata contrampi parlaspa karqangu Señor ninchikmanta. Entonces, ima lecciontar apachimuanchi Señor, entonces qayarina. Chaypaqta invitaygi kuska kicharinapaq kay libro de Marcos, capítulo 2 y 3, reparachiwasun, registrasqa kasan, chantapis qillqasqa kasan, imatachu Señor ninchik ruarqa. Kay primera partepe niwanchik curación del paralítico. Sanuyachisqa Jesucristo paralíticuta. Chaypaq invitaygi noqanchik kicharinachikta maychus kasan kay libro de Marcos, capítulo 2, versículo 2 en adelante hasta el 7. Maypi ninajinata, Jesús puririchin suchu runata. Uhtawan pisip unchaykunamanta Capernauman Jesús kutirehtin ya chacherqa wasinman chayampusarqa. Chaypacha ashka runas tantakamurqanku. Manaña punkumanpis chimpaykuna hinallachu karqa. Chaypita Jesús Diosmanta willasarqa. Ahinallamantata tawa runas kasqanku. Kay tawa runas wantusarqanku apamusarqanku nin suchu runata. Chaypi runasqa ishki kaqtintaq mana ni imaymanata atirqankuchu. Chay onqusqata Jesusman chayachiyta. Chayrayku wasi patanta husk'urqanku. Maypichus Jesús kasharqa chaynejman. Chay husk'u ruwasqanku nehta suchu runata uraykuchirqanku. Phullupi sirisqata. Chay runaspa creesqankuta rikuspa suchu runata Jesús nerqa. Waway, huchasniykiqa pampachasqaña nispa. Ima linduta kaypi noqanchik tarispa kanchik munasqa wawqimasi runamasi kay historia suchu runamanta. May onqoyniyuq karqa ichari payqa ma puririrqachu. Sin embargo, tawa sumaq wawqimasin karqa. Chay tawa sumaq wawqimasinqa tukuy ima ruwarqanku. Wanturqanku ichari Jesucristo rikunanta ichapis pay sanuyachisonqa nispa, pero k'iski karqa. Genteqa litiwni nisarqa mana nimayninta paykuna yaykuy atirqankuchu chay wasikuman. Sin embargo, paykunaqa wasi patata husk'usqanku ichari chay sumaq wawqimasisqa munasqa wawqimasi ma facilchu tarikuy. Chay lección primero noqanchikpaqqa. Noqanchik graciasta tiyan porque ichapis kay tiempoqa difícil tari sumaq wawqimasi. Pichus tukuy munaywan, tukuy sunquwan qasillamanta yanapawanchik. Ichapis kunanqa sara runamasinchik ichari sunqunqa kutirisqa kay munduman. Entonces chayrayku a veces llulla ichari wasanchaykunas tiyan. Sin embargo, kay tawa runasqa sunqun ukhupiqa munay karqa. Primero, Señor ninchikman.
segundo wawqimasina chayrayku paykunaqa wantukurqanku chay wasi patata huskuytawan paykuna yaykuchirqanku ichari ¿por qué? Porque munarqanku chay wawqimasinku ichari chay suchu runa wawqimasin samiyananta ma a veces ajina tarikunchu hermanos kaykunan tiempopiqa reparanchik runamasinchikta sumaqta qhawawanchik envidiawanchik tukuy ima ichari sin embargo kay runasqa mana hinachu karqanku ajina noqanchispis ofrecena tiyan chay amistadta hinallapitaq chaypi tiyasarqanku leymanta wakin yachaqkuna niwanchik paykunaqa sonqonku ukhupi yuyasharqanku kay hinata imaraykutaq kay runa chay hinata puni parlanri Diospa contranta rimasarqanku nipi runa atinchu huchasta pampachayta mana chayqa Dioslla nispa paykunaqa sumaqta kay fariseos leymanta yachaykunaqa sonqonku ukhupi yuyayninkupi parlasqanku hinata imaynata Señor ninchis reqsin yuyayninchikta ichari yachasan pay imatachus piensasanchis imatachus noqanchis sonqonchik ukhupi parlasanchik chayrayku paykunata kutichispa karqa Jesustaqri espiritupi yacharqa imatachus sonqon ukhupi yachaspa imataq aswan atikuqlla kanman suchu runaman ninaypaq huchasniyki pampachasqaña nispa ninaychu chayri sayari phulluykita huqarispa ripuy nispa ninaychu kayta nini yachanaykichikpaq runaq churinqa kay pachapi atiniyuq kasqanta huchasta pampachananpaq nispa chanta suchu runata nirqa qamta niyki sayari phulluykita huqarispa ripuy wasiykiman nispa nirqa ahinata tukuypi rikusqanku kay leymanta yachaqkunaqa contranta parlarisqanku Señor ninchikmanta noqanchispis hermanos ahinata a veces contranpi parlarinchik maychus kasan líderes de la iglesia maychus kasan pastorninchik maychus kasan runamasinchik ichari hermano runamasinchikta imarayku ahinata ruwarqa ma hinachu ruwakunan karqa aswan linduta noqa ruwayman karqa kay programacionta nispa ahinata hutarispa kanchik noqanchik hermanos chayqa mana allinchu ichari Jesucristoqa ruway munasarqa ujobrata pero kikin ichari kikin iglesiamanta kikin hermanullanta khanuymunarqa ichari chayrayku contrapi parlarispa karqa pitaq kay runari nispa nirqa noqanchispis hermanos ama chaypi urmanachu si noqanchik ukpacha parlarqanchik ahinata chayqa kunansininchiktaqa tapakuna tiyan piensana tiyan yuyaychana tiyan imatachu ruwasan kay runa masiqa chayman hinatas reparanay tiyan kawsayninta imaynachus kasqanta ichari entonces chaymanta hinaqa thutakuqkunaqa anchatataq paykunaqa piñarikuspa karqanku porque Señor ninchayqa milagro ruwarqa tukuy ñawi rikunanta ma kasurqachu Jesucristo ma kasurqachu ahina chichinakus kaqtinpis iglesianchikpiqa ama kasunachu porque mayk'achus noqanchik chayta kasunchikqa astawan mirachinchik ichari chay lección kasa noqanchikpaq kay kutipi hinallataq kay segunda parte de la lección parlawanchik y levitamanta ayunumanta entonces chayta noqanchik yachanapaqqa kicharirina maychus kasan kay libro de Marcos capítulo 2 versículo 13-14 maypi nin ahinata Jesusqa uktawan kutirqa Galilea qocha kantuman chaypiqa Jesusman hamurqanku ashka runas paykunamanta yachachiyta qallarirqa chanta Jesús chaynekta risarqa rikorqa Alfeo churin Levi su tío tiyashaqta impuesto cobrana wasipi Jesustaq payman nirqa hamuy qhipayta nispa Levita sayarispa Jesusman rirqa kaypi reparanchik kay Levita pitaq karqa noqanchik aswan riqsinchik kay Mateo cobrador de impuestos hinata ichari payqa cobrasarqa pero kay Mateo Levitaqa mana allin ñawischu qhawaq karqanku runamasin imaynata pay cobrarqa impuestosta qolqeyta runamasinmanta paykunaqa mana allintachu rikuq ichari saqra runa suwa runa
tukuy imata paytaqa nihkarqanku, pero Jesucristoqa uqta ñawin churasqa payman icharin chayrayku pay rikuytawan nirqa hamuy qatiway nispa paytaq tukuy ima saqiytawan qatispa karqa rirqa Jesucristuwan kusqa. A veces, hermanos, noqanchispis ahina kashanchik icharin juzganchik, criticanchik, parlarinchik. Ahina kasqa hanqay hermanoqa, ahina kasqa kay runaqa, imapay yaykumunqa, huchasapa runa payqa, amapuni hamuchunchu iglesiaman, imata ruwanan tiyan nispa, sumaq parlarisanchik. Sin embargo, Señor pañawinpiqa mahinachu icharin, chayrayku chay leccionta noqanchispis yachana tiyan kay kutiqa. Chaypitaq hinataq karqa Levitaq wasinpi Jesús mikusaqtin impuestota ashka cobrakuna huchasapaspis Jesuswan hinallataq yachachisqasninwan kushka mikus qallankutaq ashka payta qatisqankurayku. Leymanta wakin yachaqkunari fariseos ima Jesusta chay huchasapaswan impuestota cobraqkunawan kushka mikusaqta rikuspa yachachisqasnin nerqa imataq kayri yachachiqnisqankuta impuesto cobraqkunawan kushka paykunawan mikurisanku nispa Jesustaqri chayta uyarispa nerqa ahinata wale kaqkunaqa hampiqta mana wahyanankuchu tiyan mana chayqa onqusqa kaqkunallata mana chegan runastachu wahya hamuni mana chayqa huchasapasta nispa. Watemanta reparanchik hermanos, imaynata tutarisqanku kay fariseos leymanta yachaqkunaqa imataq kayri hawari hanqa Jesucristuta pay yachachisqasninwan kay cobrador de impuestoswan ima chay suwawan payqa mikurispa kasan wasin ukhupi nispa paykunaqa watemanta Jesucristo contrampi parlariasqankutaq. Ahinanta noqanchispis hermanos contrampi parlasanchik hermanunchikpata watamanta siminchikta mayllakuna tiyan reparakuna tiyan imachus kasqanta sunqunchik ukhupi aswan limpu runachu noqanchik kanchik aswan sumaq libre de pecaduchu kanchik si ahina kayki chayqa derechoyki tiyan parlanaykipaq mana chayqa mana munasqa wawqimasi. Hinallataq paykunaqa kay versículo 18, 19bi paykunaqa sumaqta tapurisqanku imaptinqa kunanqa Jesucristo chay yachachisqasniykiqa discipulusniykiqa ma ayunankuchuri sumaqta paykunaqa leyta munarqanku cumplinankuta chayrayku niñataq kay versículo 23 capítulo 2 nin uk samarikuna p'unchaypi Jesús risarqa trigu chakraspa chawpinta yachachisqasninta qallarirqanku trigu umasta p'itiy rayta chayta rikuspa fariseosqa Jesusta nirqanku haway imaraykutaq yachachisqasniykiqa samarikuna p'unchaypi mana ruwayta ruwananku nispari paykunaqa sumaqta utarisqanku imaptin kay samarikuy p'unchaypi paykuna llamk'arisanku ruwarisanku acaso mana samarikuy tiyan nispari. Munasqa hermanos, maskatapuni kay fariseos, paykunaqa astawan yacharqanku Señormanta, paykunaqa astawan uyarirqanku sumaq yachaqkunaqa, paykuna Jesucristuta contrampi pararillaskankutaq. Ahinata tarinchik noqanchispis ichari, extremopi hermanosta sumaqta chunka mandamientosta haych'aqkunata, sumaqta apocalipsis, profeciasta dominaqkunata, pero a veces juzgasanchik ichari sabadoña ichari amaña kayta ruwaychischu imaraykuta kay niwanchik Bibliapiqa yachachikkunaqa apostolesqa yarqasqas kasarqanku porque paykunaqa mas samarikuchu karqanku evangelio predicaspa chay tiempoqa paykunaqa chakrasmanta urqusarqanku ari pero tiyapunku derecho hermanos entonces pero pikunata leykunata haych'aqkunaqa mamunarqankuchu a veces noqanchik estrictos kanchik leykunawan ichari
pero mana hawanchichu hasta hangaiman wawqi masinchik ñawinta preocupacionninta mayachanchikchu imachus kasqanta pero solo juzganchik parlarinchik malta. Hinallataq lección de escuela sabática parlawanchik icharin maychus kasan señor del sábado nispa. Señor ninchi samakuy manta nispa. Chaypas noganchik leerispa caso hermanos Guatemala el libro de Marcos capítulo 2 pero ñawpajman taskispa 23 y 27. Maypi noganchik tarinchik kay declaración ta ichari samakuy punchaypi sábadoman parlariwanchik. Señor ninchega, Señor de Samarikuy punche del sábado hermanos. Señor ninchega paipata pertenece. A veces no ganchipata crees ganchip ichari chay día sábado. Hinayata taskinchik ichari ñawpageman. Chaypita niwanchik kay capítulo 3 versículo 1 al 4 Guatemala Jesús kayaykullarqata nin sinagogaman. Chaypita runa maki ch'akisqa kasharqa. Wakin runas chaypi kaqkunamanta Jesús wateqarqanku rikuyta munaspa samarikuy punchaypi. Sano yachayarqankuchus chayri manachus payta ch'atakunankupaq. Jesús tarik maki ch'akisqata runata nerqa sayari. Kay ñawpaqayman hamuy nispa chanta runasta tapurqa. Atinchu samarikuy punchaypi allin kayta ruway chayri sahra kahtachu runas kawsayninta salvakunankupaq chayri wañupuqta sagenachu nispa paykunatari ch'inlla karqanku porque kay samarikuy punchaypiqa allinta ruway atinchik munasqa wawqimasi yanapanapaq kay samakuy punchayqa yanapanapaq ma puñunapaqchu ma noqanchik voluntadnin rinchikta ruwanapaqchu manchaqa yanapanapaq waqkunata yachachinapaq waturikunapaq visitanapaq ichari waqllarikunapaq pero a veces pikunachus leyta hapingoqa estrictamente iglesiapi ichari hapiwanchik sin embargo watukuy atinchik chay diapi allin ruwanchik pichus onqosqa kasan hospitalesman ri atinchik noqanchispis pero Guatemala reparaspa kanchik ichari kay fariseosqa ch'inlla quedakusqanku porque señor ninchikqa potestadniyuq karqa ichari porque payqa yacharqa imatachus ruwasqanta. T'ukuychanapaq kay lección de escuela sabática tiyan historia hermanos. Maychus registrasqa kasan kay capítulo 3 versículo 20 niwanchik al 21 niwanchik ajinata. Chanta Jesús wasiman yaykuqtin runas uqtawan tantakamullarqankutaq. Chayrayku Jesúswan yachachisqasninwan mana mikhuytapis atirqankuchu. Chayta yachaspataq ayllusnin hamurqanku Jesusta pusakapunankupaq nisharqankutaq. Mana yuyayninpi kashanchu nispa. Ari kasqanku wawqimasinku ichari nispa ajinata. Mana yuyayninpiñachu kasan kay Jesucristoqa nispa. Waqpiña kasan tukuy imata parlasaña nispa. Hinamantataq leymanta yachachiqkuna Jerusalenman hamuqkunapis millasarqankutaq. Kuraq supay Belzebuqa runapi kashan. Chayrayku paypa atinninwan supaykunata orqosan nispa. Jesús tahri runasta waqllaspa rikch'anachinaswan nerqa. Imaynatataq kuraq supayqa kuraq supayllatataq orqomunqari nispa. Jesús nillasarqataq nacionchus iskayman t'aqasqa karman chayqa chay nación mana sayanmanchu nispa. Noqanchik reparanchik imaynataqa creerqanku Jesucristo mayuyayninpi kasqankuta chantapi pichus leyta haych'aqkunaqa nisqanku ichari seguro supaykunasta orqosan supaypatacha podernin atinin tiyan nispa
Sin embargo, Jesucristo ch'illachirqa nispa kayta ahí. Nación t'aqakurtinqa mana sayarmanñachu. Familiachus phiñakuspa t'aqakunkuman chayqa, chay familiaqa mana allinpi kayta atinmanñachu. Ajinallatataq sichuskura supay reynonpis iskayman t'aqasqa kanman chayqa, manallataq sayayta atinmanchu astawan chinkapurman nispa. Entonces munasqa hermano hermanas, kaypi rikuspa kanchik Señor wallawasanchik. Noqanchik mat aganakusunmanchu. Noqanchikqa cristianos hinaqa mana wasanchaspa parlasunmanchu waq hermanunchikmanta. Mana iglesia hinaqa contrampi qosunmanchu t'aqakakunapaq. Sut'ita niwanchik familia kanchik, si familia t'aqakunqa chayqa manaña atenqachu sayayta sumaqta. Pero supaypa munayninqa chay t'aqaway munawanchik, separaway munawanchik ichari Señorpa munaynimanta leynimanta huchaman apayta munawanchik. Entonces noqanchikqa rich'arina tiyan, uyarina tiyan, noqanchik astawan kallpachakuspa kasun Señor ninchikpi, porque payqa niwanchik ajinata chay qhipata Jesusman maman wawqisninwan ima chayamurqa hawallamanta kacharqamurqa payta wahyayta. Jesuspa muyuyninpi tiyashaqkunata payman nirqanku: mamayki wawqiyki ima mashk'asasunki nispa. Jesustaqri paykunaman kutichirqa: pitaq mamay kasqari, pikunataq wawqisniy kasqari nispa. Chanta muyuyninpi tiyashaqkunata qhawarispa nirqa: kaykunamari mamay wawqisniypis kanku, pichus Diospa munayninta ruwanku. Chayma wawqipanay chanta mamaypis nispa. Munasqa hermano hermana, ichapis noqanchik familiallanchikmantataq contrata ruwanchik ichari. A veces astawan atendekuy munanchik Señor ninchikman, hap'iyta munanchik, sumale cumplir munaspa, sumaqta ruway munaspa, pero familianchikta ichari wawqi masinchik, familianchik munasqanchik contra ruwanchik ichari, contra parlarin contranchikpi kasan. Chayrayku Jesucristo nillawanchikta ichari, pitaq mamay, pitaq wawqi masiy, pichus mamay tatay niwanchik ichari, pitaq Diosta munakunku, pichus Diosta kasuta ruwanku nispa. Entonces reparachiwanchik, ichapis noqanchikqa kunankama urmanchik parlaypi, wasanchaypi, mana allinta parlaspa munasqa hermano. Pero Dios munan kay tiempo payman kutiripunapaq. Chayrayku niwanchik ichari, huchaqa sumaqta parlachiwanchik, sumaqta cuerpunchiktaqa suchuyachiwanchik, pero Diosqa munan noqanchik ñawpaqiman thaskinata, porque payqa salvación qoyta munawanchik. Imarayku Jesús niman karqa contrallaypipuni kanku, ya noqa sayk'uniña kaypi saqipusaq obrayta nispa. Mana pay nirqachu ajinata, payqa mana kasu ruwarqachu kay parlaqkunata, kay leyta fariseos judiosta. Payqa nirqa noqa misioniyuq kani salvacionta runaypaq wawqi masiyta. Entonces hermano hermana, qampis ama kasu ruwaychu, ichapis librigi uyari tukuy ima contrasta ichari qampaq. Sin embargo, lección importante, Dios niwanchik ñawpaqman thaskinata, porque salvación ta predicana tiyan pikunachus munanku uyarita. Paymas kasasuyki, payman kaskapuna, sichus kunan tiempo kamagan hermano parladigi, pastornigipas contrampi, líderes de iglesia contrampi chayqa, confesakuy, perdonakuy, Jesús manta mañakuy perdonta, chayman hinata jara pampachasonga. Hermanos, hermanas, hasta ya chayniyuq kay libro de Marcos pasan noqanchispa. K'ayamicha mamanchik kunarikusun. Más kayachaytachus wakinmanta Señor, yachachiwasun palabranta kicharispa. Ichari
suyaspa casaymi, ama faltaychu. Diospa bendición minwan kay. Feliz sábado.